Ramaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akabiki inkinga yokuthi ubaba uDeleyoki babundwana Deleyoki ithe babundwana mina angibizi ukonzela umuntu futhi angiphatha wathi yindele ngathi babundwana mina mangihleli kwami lapha abantu ngenza 500,000 ngosuku 500,000 ngosuku uma ungamnika 150 mo 30 minutes Jesus athi mfethu uzobonga usenjalo ke manje ngizodela konke uma nje ungafika 30 minutes ngisho ukuthi kunabantu abazosinda Phosa bhekisele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akabiki yena